gdje ste ljudi, vi gledate Soale PC, danas igramo, ne igramo ništa, nego ćemo praviti montažicu, kakvu montažicu lijepu, znači hvala vam na 100 subscribera, za samo mjesec i 7 dana ja mislim, i pa hajde ljudi da počne. Dobro, idemo izabrati ovo i krećemo u rat. Dobro, da vidimo šta ima u ovom selu. Vidi ovog mog cuke. Kaki je lijepi. Je se zove Rilej. Ja kad bi bio cuko, zvao bi se koji. Šta ovo radimo sada? Šta sad? Znači, ovo je da se vratimo gore. Moramo ići ovamo. Idemo! Ha ha ha! Ke! Ne, ubi me! Čekaj, pa ja ću uzeti ovaj kit. Ajde, bola, malo požuri. Dobre, sad se moramo smiriti ljudi. Eto ga ide. Pa hajmo malo pljačke. Ček. Sam da vidim nešto šta ima ovdje. Dobro. Čekaj, vidimo što ima ovom čestu. Ojoja. Šta je ovo? Šta ovo radi? Biramo patke. Je se ruža. Idemo uzeti ovaj chest. Kakve stvari, sine. Dobro, idemo kupiti pištolje. Idemo ih rokat. Sad ćemo kupiti. Ovako ima ovo, bum. Dobro, šta sada radimo? Idemo se malo vozati. Ovdje halo, pazi. Idemo se malo ljudi provozati. Znate kako sam najiskusan vožnja. Pazi, konj. Zašti da li. Hajde. Malo fali da će za njim. Kill. Ljudi, imamo prvi kill. Evo ga, je ovaj lik. Mi smo timer. Pa kako me lik kupi. Ne vjerovatno. Idemo.
moje auto! Nema mi ljudi auta. Gledat ću morati od njih uzeti. Čekaj, peslovo. A čekaj, aha, ovo znaš. Još jedan kill! Mogu li ja voziti? Hvala vam što ste dopustili da ja vozim. Ste li spremni? Hajde ulazi kunje. Neću ući. Pokajat ću se da vidiš kako ja lijepo vozim. Idemo, si spreman? Eto ti ga sad. The chest will be refilled in 5 minutes. Yes. Nema ih više. Čiko, šta ti to radiš? Vidi ga kak je ružni. Adidas majice, uvijek su dobre. Kupite ih. Evo ga neki lik. Idemo. Ho bum hu hamnja 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 hamnja.